Ole, si bai leve kule. Tun trum chu thil dang de ulek guide than tila kami VSK yu dais kan ti le kha tiang lampang ang guide ni lo kha video kan siam do na tuna kan siam tur hi aminga hian an pho tur pok hre thiam chi alowa Zirna Puitu ti te karil ro oma amaro chu ain ram chi lo mai theya ta chuan Zirna Puitu te pokha tila solo tuk tura kan ngai lova tuna kan ron soi tur hi chu no pang kan zir tir na konga engani kan objective te kan thil tum te zirlai buina ti atum te engani a syllabus ina tum te khatiang ang chi lesson plan kan siama te po khatianga kan zirlai na atum chungchang kha hansoi kan tuma tin ka ngai dan te po ani tho mai theya a zong zong ina digbi ke a thabere he tiang hian tiro u ka ti na lampang kha ni lawa education chungchanga kan zirna konga quality education ti te kan soya chitiang chuan a soina platform te kan nei velem lova chu wang chuan kema channel mang hian kema channel kaltang hian hemi kan zirna chungchang hrim hrim hi han soi ve kan do tin karil rom dana chuan tuna hian tian a hemi a tlang pui hi kan soi photanga chumi no chuan hemi lesson rang kalpui dan tha nia ka hriat chapter 1 a chu ne chumi tang chun engting ne kan zir ti rang lesson plan engting e kan siam ang ti te khatiang chi te po kha siam chun zom chho zel kha karil ru chuan oma pathian zara kan dam te ni chuan kan siam tura te po ngai teila tuna mi bi ka chuan kan zir tir dan kal phung le hemi zirlai buina tum zirlai bu atumina zirlai bu atum le kan zir tir dan ain persan de ulek danate nia ka hriat te ka han soi lang ve don ani le ma sabera chuan language atang kan trananga language a po class 1 mizo mo the lowest class in the school no class number class niam atanga tran hi uluk angaya film khurangaya at niam ber atanga kan zir tir na afu lo chuan adik lo chhozel me chu wang chuan class 1 atanga han soi i kan du a chu wang chuan khatiang ha kan soi don ani a nakina english kumtluang hi mizo kan ti khani maya kumtluang lo po subject tang te po maths te po khatiang kha thani ka hriat te kha kan soi chhozel tura te po ngai te la class 2 te class 3 te class 4 te khatiang te po kan soi tura ngai te la english subject te po kan soi zel tura ngai te la maro chu ka soi to ang khan ka soidan hi adik ber hetiang hian ani a hetiang hian tiro ti lampang khani lova ke mana kalo in zir ve dana le training kan nei laya kan lecture tena ming hril dan ne na khatia kan la khom khan hetiang ati hi afuang a thang a ti kha karil ro ma chu chu kan in share na ani berang chu khatiang khan soitong khan a hemi education chungchanga platform han soi na tur kan nei ve lem lo chu fa channel kal tang hian kan soi ve don ani ma saber chong kan sei tong kumtluang bukhat na mo pol khat zirlai mizo tila achiang berang chu heta hian kan zirtir da ni engting kan zirtir ka hrachi alova maro chu hemi zirlai bu ina azir tir tum le azir chhuwa tir tum khang hova kha kan soi dona tin chu mi ma kan soi do chu textbook hi syllabus amo ti hi kan om nin ka hria a hei adik chi alo dewin ka hria a chung te po chu kan soi chho tur angai te textbook hi enge ni a engtia man tur nge ti te po kha kan soi tur te po ngai te la thome le kumtluang kan zirtir dona atira a bot sai tu te na anron ti chua hi anron zia hriat tur he kan chiar ngai am o ka hrelowa han en taila hetlaya hian a zong ka chiarin ka soi vek don lo Thuhmahruai te po oma hemi Thuhmahruai hnuaiah hian kan ti lian dewanga zirtir tu te hriat tur mo zirtir tu hriat tur te a oma hei hi chu kan ka soi lowanga kan chiar thiam veka kan chiaranga bik taki mizo zirtir tu te chuan hei hi kan hmang tangkai veu don hemi chiar lova hetilai
abot sai tu ten an bot sai chan tele an du dan te chiar lova kan zirtir mop hian athil tum hele khabuina atum hi kan mai fo thin ka ria a chuwang chuan heng hi chiar ram ila abot sai tu te ril ru te bot sai tu te ngai tu anat te khatiang hre chung khan zirtirila kan hlok puin kan ring dewani kan soi du la chei tilaya hian pol khata mizo tong zirtir in atum te mo hei hi atum te chu ani mo pol khat zirtir pol khata mizo kan zirtira enge kan zirtir chhuah tum kan hriat lo chuan kan fel der don ni khan kan hria a omzia chuan hei hi mizo pol khat kan zirtir chung chuan hetilaya point nga athil tum te hi kan rebel ne hle turani masabera chuan aob horop puile horop te chiar le ziak thiam tir mo aob kan hria aob kan hreveka a horop puile horop te kha hriat hran tir vek kha he mizo pol khat zirla hian atumani masabera apanhina chuan thumal ol te te horop pasari thleng mo horop pasari thleng omje chu hei syllable te katika soiso horop pasari kan kan ti chon horop thumani maya horop sari chu ti khanin chu thiam mai turangai tel antina zirtirin ti te hi khat ni thum li nga ruk sari riat horop pariat ani ta a heng te hi chu pol khata chuan hetiang te chu la chiar thiam tir kha hele khabu ina atum le khabun ti mela hemi pol khat syllabus ina atum hila ni chi alo ni chu wang chuan chiar tir treu thumal thuilu tuk chiar tir treu te kha pol khata he chuan alangai lowani atum kha lani loni chu kan hredon pathumna chuan kai hruaina tongkam classroom instruction mo hrethiama zom thiam tir kanin kai hruaina hemina asoyom zia chu classroom a kanin kai hruai ta a engemaw dan te khatiang kha kan nei ta a dan engemaw rules te kan nei ta a le thil tha te kanin hril ta a classroom chu in kai hruai tira entina na ziti turon luta ding chungin good morning sir good afternoon sir ti turani khatiang kan in hril mo thil tha kan in hrila kha tongkam khatiang kan hrila kha an hrethiam turani hemi omje chu listening skills an nei turani mo hriat thiam na mi thu soi an hrethiam turani tot le chon pencil hum dan dik thiam tir a horop zia dona bultran na dik tran thiam tir mechanism of writing zia hei chu writing lampangani pencil hum dan te hi kan zirtir ngayam ka hrelowa hladeu hum te nai chil deu hum te mo ko jung chal da hnung jok tlat te khatiang te kha om theya a khoi ber khange tha chu ka hrelem lo ma ro chu khang po kha zirtir an ngai ti na ni chu pol khata kumtira kan han kala class kan han la a kan zia tir ngal mop chuan he zirlai hian he zirtir na hian kha atumani chi alo ani dot le chuan thu le hla anzir manga nun kong dik hriat tir thu le hla hei mizowa hian thu a oma hla thu kan ti thon thu te drama te khating chi te pokania tin hla kan zir tir thin boka heta po hen kan soi belhlek du chu thu ani chuan tongkama kan man te heteng kan man tam takhi oma hla ani ro chuan hla hian tongkam bik te ne ya mo khatiang ang chi te kha sawa kan han ti mai te kha la chuan sirwa kan han tiang chi khatiang a tong te po kha hriat tir te langai pi alampanga khan khami manga he zirtir na achunga hian zirlai tur tam tak an siam ta a khami manga nun kong dik ko mu te kha a zirtir tu mani mo a objective ani objective hian en han enila not by heart tir ti ang chi te khatiang chi te kha tel lem lo mo by heart kha thalo khatin ani lovin khatianga not kan han pe kan han by heart tir wak te kha he mizo zirtir na hian atum chu ani chi alovani adot le chuan pol khata zirlai ten an thiam ngei tura be se te hemi omje chu kan soi thin outcomes khani mo outcomes pol khat an zir chung zonga mizo izirtir chung hian heng ho hi an thiam ngei be se ni mo chumi omje che hi kan curriculum le kan syllabus tura chu ani don tan hetilai objective le outcome sei how hi no pangin an thiam chuak ngei turani hemian thiam lo chuan class 1 mizo an zira hian an fail ti na
oh le chu han soi chuak kan soi chun zom le don taila ngai thlak thiam listening oh hengi chu kan thredo furin karinga LSRW ante ain dot thapian listening ngai thlak an thiamang chumi ngai thlak a chun engen thiamang kan ti chuan in biak na le thu soi mol te an hre thiamang panina fui na le kai hruai na mol te an hre thiamang no pang ma thui soya mo no pang mai thui se fui na nge ni a I hau nge ni a I zil nge ni a khateng te an hriat ran thiam lo kha chuan pol khathi I an pass don lo an pass lo ani mo an pass lo han ti mai la pol khat pol ni kal tur khan an qualify don lo tin in biak na thumal toi te kha an thiam an hre thiam tur ani an ngai thla thiam tur ani oh chu listening skill a chun thu soi te an hre an benga alut thiam tur ani tin an benga lut zong a kha engani a thena chun hei chu fui na ni ti te an hriat thiama in kai hroi na ni ti te an mani na an hriat ran theina tur kha pol khata chuan an thiam tura adu chu ni trong thiam trong speaking mo trong thei kan trong theia kan trong thiama kan du kan soi theia khatiang ringot kha trong thiam hi ani lem lova hemi pol khat zirla ina a trong chungchanga thiam tura an du chu in biak na trong kam mol te manga mol te an mang thiamang mo trong kam mol te mang thi hetilaya pon lampanga po hi chu zir thei vekani maro chu chu ta chuan hetilai kan soitel do chu no pang tun lai no pang hen trong kam moi lo tam tak te an mang thina he tiang te po hi mang lo tura zir tir te thleng po hian khatiang soi lo tura zir tir te thleng po khan he mizo hian atum nin ke chuan ka juk mo ni hla mol te an chamin an sathiamang la sak te la cham mi kan tiang te khatiang te kha an thiam tur ani mo an ba heti he ta tak hi chuan bai hat te po kha a ti soitel thei mai theya bai hat thleng te po khan hla an zir lai bo khan hla a oma an bai hat do chuan an soi chuak thei khar lo mai theya khatiang kha atelani chuan zo na mol te an zo tin an chang thiamang zo na an chan pol khat no pang pas to si zo na han zo a chan na chang hremi alote mo zo na zo po hre thiam mang lo pol khat no pang pas to si kha tungai pa ming mo khoi venga ngein om tungai ming khatiang zo na po chang thiam lo an lani kha chuan pol khat graduate tur khan an thiam na khan tlin lo mai theini mo not kan han pe a an bai ha ta exam na chon fill in the blanks te an zia ka thade an zia ka mark engani distinction aten pasa kha zirlai buin atum na taka chon khatianga distinction a pass si kha zo na mol te I zo a mo zirlai bu mi ni lo zo na mol te I zo khan an chan thiam lo chuan class 1 graduate kha he lekha buina a graduate ti angkha an thling don lo ani chu wang chuan tronga khan hetiang point thum hi an thiam nge turani chiar thiam reading horop mizo alphabet an chiar thiamang mizo alphabet kha an chiar thiam turani alphabet kan ti chu kan hrianga soithui lo mela an zirlai bua thumal omte an chiar thiamang an zirlai bu chunga thumal mo pol khat no pang zirlai tura chuan pol khatina an thiam tur ang chin hi an ron duang sa a na china heta chunga soyang khan horop sei deuh mo thumal sei deuh te kha chu hei hi pol khata hi chon tum lo mo hetlai chunga khan en le chin taila mo horop kholang ani kha horop pasari thleng mo thui tak kha pol khata chun la be sei lo tu tin chumi an thiam tu tok ang te chuan hemi textbook po hi an ron siamang chu kan thada nia chuan sentence mol te an zo tin an chiar theyang mo sentence mol te an zo tin chiar theyang sentence mol te kha an chiar thei tu ni thui tak chiar thiam vek tur khan la be sei tur ne lo ni chu mol te thu ho te thu mol te mo pol khat level ate phei chuan he mi zirlai buina a soi china chon bible chiar te po hi alatel kher lo mai theini mo bible a chon thu har sa deuh tu thu un deuh te oma khang kha chu he class 1 syllabus ina ala phut lem lo ni khatiang kha chu amaro chu tianga hian no pang thiam thei bik te engeni no pang talented bik te nom ta khang ho zong a kha chu kan soitel chuang lawa amaro chu no pang thiam lo ber pon hemi hi chu
a thiam chuak nge turin no pang thiam lo ber po khan sentence mol te te hi chu a chiar thiam vek tur ni pol khatan ni chungin dot le zia thiam an ziak thiam turani mo engian zia thiamang khol chhut horop puile horop te an ziak thiamang etlai hian khol chhut horop puile horop te an ziak thiamang horop puile horop te school tam tak chuan cursive writing te po ganin zirtira khang ho po kha aleng vek tura ngai taila horop puile horop te kha an ziak thiam turani panina sentence toy te te an ziak thiamang sentence toy te te note sei deuh kha class 1 a hena soilo sentence toy te te khan ziak thiam tur ke in ka kal han ti ang chi te mo thumal toy te te sentence toy te te thumal toy te te manga sentence toy te siamang chi te kha an ziak thiam turani heta hian kan soitel do chu writing bi ka hian i no pangkhan azir lai buwa mi ringot ni lo po ama ir om chuaka angai tua kha aziak chuak thiam turani ama ngai tu na kha aziak chuak thiam turani no pangthen khat chu hetilaya ama kan soin da ngai tu na mu mal po nei lo po ha kanin chho ve theya mo chuwang chuan ama ngai tu na kha aziak chuak thiam tel thei turani kanu ming chu chumi chu kapa ming chu chumi chu kapan chu chu thok khatiang toy te sentence kha an thiam turani chuan thumal hriat hen vocabulary mizo trong thumal zariat vel an hria ang zariat vel chu atam vak lovani mo an thiam sa a po hian zariat chu tling deuh thuak mai theya amaro chu class 1 no pang hian thil tam tak hriat lo an la nei ani chu kan hretel don evaluation bel chu ka soiwak lowanga azir tir dan ti te po he oma hei chu mani in lowin en ta ila a thain ka hria a chuan textbook kan ti hi textbook kan ti hi syllabus amo titlat hi kan oma textbook hi syllabus ani lawa teaching learning material ani mo chuan a om zia chu he tila hian chunga kan soi zo chi a class 1 nina an thiam tur kan ti a objective a chu point nga oma chuan an outcomes tur chu point nga a oma heng ho an thiam theinan hian textbook hi chon ran siamani mo heng ho izir tir thiam theinan hian akai hroina turin a material atan textbook hin ron siamani chu kan hriat thiamangai kan textbook khan lesson somni chuang a oma zo ngei tum kha thil tul bernin ke chuan ka hrelo amara chu zo thei chu du thu samani a chan chu he tilai a to bera zirlai lesson to bera khan vocabulary kan ti ang chi te khatiang chi sang no pang thiam tur thatak tak te po khalom thei zo du thu sam amaro chu zo ngei textbook kan han soya exam dona kan syllabus kan la zo lova kan ti te hi textbook chunga mi hi lesson hi syllabus ani lo kan syllabus zo ka chu an thiam tur an outcome le an objective hi an thiamem hemi an thiam vek to chuan hemi hi a objective le a outcomes tur hin thiam vek to chuan lesson nga chunga po hian syllabus hi khung vek thei chu syllabus zok chu ni mo hetilaya lesson 1 2 3 4 syllabus ni lovin I syllabus chu no pangina an thiam tur le pol khat an ni chunga syllabus tur chu hemi objective le an outcomes hi ni chu alo ni ta ni chuan adot le chuan kan soi le du chu lesson plan chung changa hi lesson kan plan hian lesson kan plan hian textbook chunga lesson malte te hi kan plan chu kan hrethiam vek thoin ka ringa lesson kan plan syllabus kan plan lo amar chu syllabus ti hlo thlin nan lesson kan plana syllabus ti hlo thlin nan lesson sang for example trong trai na la chuan a o b ziri la ti te heitian lesson hi ron siam ani heng lesson zong a hi engatan nge an ron siam kan ti chuan syllabus he tilaya no pangin an thiam tur an outcomes le khami an objective an thiam theina tran puitu tura a material atana ron siam ani chumi ta chuan ta hian nge ni object lesson plan amal te hian azir tir dan tur kan lo siam vele thungani chu lesson plan hi thiam ang kan siam ve a simple theyang berin chu kan tilang ve chin thum phri manga soito ang khan ka thiam bere ka tina lam pangkha ni lova
hi ka lesson plan ani entina na topic ma sabera chon AOB chuta chon objective tor chu objective zong zong hi lesson khata tang hena ti vek theilo objective ma sabera tan chuan alphabet shiat le man alphabet malte te kha enga mo chena kha an shiat angai an thiam angai chuta chuan a teaching aid atana ka man tur chu textbook le milem budang milem budang han tia hian zau thei viawnga alphabet bu ang chi te poni theianga tin heta hian arem chang ani chuan ril ro om tela chu zia vek sen ani lova alphabet thi siam sa leitur te po tam taka oma amaro chu zirna ina min phut na chuan no cost or low cost ti khanita chuwang chuan le ka khong mangten AOB te khan siam te la te le lian te ka tiang te po kha no pangin an identify theinan doka na da ruila elwala te tiang chi te khatiang chi khan teaching aid po hi chi sang sang a om the ni a hun le muna zirin chuan hetila hen out expected outcome a hian expected outcome a hian enge hemi lesson big chunga tang hian zirtir chua atana tha anti chuan alphabet shiat bel alphabet shiat bel alphabet an trebelang hetian va en mai khan hetia an va ena inzia kan va mu hian alphabet kha an identify thiam turani azia lampang khata hen la tel lawania zia hemi AOB zia chuwa tir hi karil ro la omlo chuwa chon hetian kan han ko kanga hi enge an soi chuak thiamang hi enge ate hi enge chote hi enge enge s katiang chi khan chuan apanina chon ngai thlak le soi chon ngai thlak le soi chon he tilaya outcome sina atum poi mo deuh chu soian thiam turani an ngai thla thiam bok tur ni kan soi vek to chuan pol khat zirlaya hian in lo chi vem ka hrelowa pol khat zirla hian an entla han entlaila lesson 1 2 3 4 5 6 7 a chia hian zia izirang u zia tur writing skill hi 7 chapter 7 atang chi hen ronin tran ma zonga hi chuan zia chungchang hi engma ala omlo hemi atang hian 1 to 6 atang hian ani na taka chuan listening skill le speaking skill kan develop ang no panga tin hei ba ka hian zirna kailon ti te po kha pol khata mantur te po kha ma thla thum chung mantur ti ni kha khang te po kha preparatory no pangina an zir tak tak ma an tlang nel theinan te school no man ti theinan te khatiang zirna kailon kha a oma khang te po kha man a thakop mai tin khami nen po khan hetilaya 1 to 6 in kar te po hi chapter 1 to 6 in kar te po hi azom khom a collapse theyang moda khom sorry ada khom theyang chuwang chuan zia school lo tran tira tanga mizo kan zirti dona class ma sabera tang kan zia tir ngal mop khachu zirlai buina tum hi ni chia mel lo chapter 7 a hian zia izira chi zia izirang u heta henan zia kang chuan chapter 8 a thu chia rizirang u AOB tanga rong ti te lo sul ho la han ti te pon to la ti te tanga chiar tir ngal mop kha zirlai bu hian tumani mel lo tlatani thu chiar chu he tilai chapter 8 a chia hian thu chiar zirtir tur hian hi chuan ron ti ni chiteng chana ma kan soya khan chapter 1 to chapter 6 in kara hi chuan listening skill an ngai thlak thiam tur te tin thu soi an ngai thlak thiam dan tur te tin an ma nin an soi chu ve thiam dan tur te khami listening skill le speaking skills develop kha he chapter 1 to 6 hi chuan atum ni om tak ani tin tela hian listening skill le speaking skill si kan soi bel hlek do chu no pang tun laya in lo chi ve thi nem ka hrelowa no pang tam taka hi he tilaya pol som pass to te pol som pani pass to te po hi nge ni tir tlak lo itimayang thil thu thu cha tlak lo no pang hi kanin an om tam to ni dora kan han tir dona chu han leila chu ron le te anan kala anan soi chong thiam lo entina na chi han leiro tata chumi deuh kher chu chumi khami deuh khera chu an ti ta anan kala anan soi chong thiam lo le tla thin tin chu ba ka chuan han soi engani thil kan han shrila an ngai thla an thil ngai thla ka hi
an hre thiam lo thin mo listening skill an nei that lo chuan mo kha wang khan har satna he tilai competitive exam tak tak an ti huna hen har satna tok thin nin ka sia chu wang chan listening skill kan thil kan bengalu te hi kan ril ro kan ngai to chun zom thein tu chuan listen hi ngai thla khi kan thiam angai tin chu tiang che chuan kan ngai tu na soi chuak thiam tur hian speaking skills kan nei ngai bok ka tong theya thil ka soi theya ka au theya engkim ka soi chuak ve thei amaro chu kha ringota kha skill setling lo isoi chua tur khan nangma a ingai tu te mo thil topic nein entina na puitling ate poniang mo puitling ate poniang thi min thilan han soita a ki chu mi thil soi hi ka soi chong thiam lo re ka thengil le vek zel han tiang chi te po hi mi hringa chuan enge mishing ni na ken te la wanga he tiang lampang thiam lo te chu om the amaro chu tam tak khi chu nia ka hriat chu no pan la ya listening skill le speaking skills kan develop lo wang hian heng hi a thleng nin ka hriat chu mizo subject atang hian he skills he listening skills le speaking skills hi develop apoi mo min ka hria a chung te po chu kan soitel do a tam taka chuan mizo tong tun lai apo kan soi tama mizo tong kan thiam lo mo mane te po kha aron viral la mizo tong class 10 chin he mizo tong an van thiam lo tak mt te po kha khang te po kharon viral la ni taka chuan khang te po kha he tilai an foundation class 1 lo class 1 chove la tanga speaking skills te listening skills te khatiang ang chi an mani ngai to na seng an nan ti ang chi kha khang kha kan develop thatok lo ni hian ke chon ka hria a tin tong kam thiam lo kan han ti a chuan no pangina mizo tong an thiam lo kan tian zirtir tu te kan mo pu ngot thina adik na chen te po om amaro chu tong kam dik lo kan ti mo entina na tukin zing han ti te zing cho tlai cho kat kan han ti ang chi te mei kan han tiang chi te heng zong zong he chu ani na taka chun school atang ni loin kan om na vel mo in chunga te pon yang nu le pa te pon trong kam kan man dik lo trong kam kan man dik lo tam takhin no pangin an la ve tho school atang chau ni lo chu wang chuan khami topic bi ka kha chuan ke ka ngai dana chuan zirtir tu te poimo tluk zet hian nu le pa te khotlang mi te hi kan poimo school an ron zira mo ani na taka chon mizo tong hi school a chon kan zir tamlo ni khata period khat te kan han nei ve kan nei pui ve ta aba ka chon english te kan zir tira mo school then khata chon school campus chunga po english atong tur te tia school a he chon mizo tong thiam le thiam lo lampang kha atam lu tuklo pon lama thian an kom na te in chunga te tong kam dik lo kan man na sat lu tuk hian mizo tong dik lo kan mang no pangin an thiam lo kan ti hi hei hi ke chu nizok ma in ka hria school chu ani na chen chu om lo thelo amar chu tiang tuk chia chuan khotlang le nu le pa te hi mizo tong man dik chung changa hi chuan kan poimoni ti kha kan soi telve le hrim du a tin chu ba ka chuan hei mizo tong zir chung changa hian tam tak hi chuan private school te hi kan mo pu ve le ringot thina private school english chu ti khati chun ti tama english an ti tama an mizo tong an thiam lo lom kan an tingot thina private school ni lo po hian nachina ka soi ang khan speaking skills le listening skills hi kan develop tam lo chu wang chuan private school hi mo pungot thei kan ni pon ka chuang lo kai ni pon kan zirtira atirte tangin nachina ka soyang khan first days of the school kan tran ni tangin mizo kan hantia kan chiar pui kan tum hal ringota zia tir kan tum hal ringota mo an listening skills le an speaking skills hi develop hi kan tum chuang lo chu wang chuan khatiang zong ni lo khan listening skills le speaking skills hi develop na sa ila nakin thlengin an mani ir om chuaka hlapu te mo thu soi turin buat sai te mo khatiang ang chi te tin zo na chan thiam chung changa te po kha poimoni tin mizo tong big hrim hian kan soi tel le do chu mizo tong subject a hian not in pe ki ke chuan I thil ni tura ka ngai lo mo zirlai bu po hian class 1 zirlai bu po han atopati tur te hian zo na chan tur tam tak omani chuta po chuan
an mani ir om chuakin an chang turani ti hi ke chuka ngai dan ani chuan listening skills le speaking skills kan develop that to chuan no pangkan han zirti ranga thon thu te kan han hrilanga thon thu kan hrila kha a zong zong chu ni lawang amaro chu class 1 ti om tok vela a soi chhon thiam to chuan mo a soi chhon thiam to chuan zona chan na changte a hriat to chuan he tilai kan soi vek to kha zona chan na changte mo a hriat to chuan sentence moi te ten zotin a chia thei tong zona mol te zotin a chang thiamang mo zona mol te kha speaking manga a thiam to chuan khami aril ruwa a zona chan na kha a ziak chuak thiamang chu wang chuan no pangte hian he mi zo tong bi ka hi chuan no thi in pelo ram ramila an mani ngai dan hian i chang thiam turin buat sai zo kang u ti kha emi tun to topic kan soi do chu ne na china ka soi ta kang khan lesson plan te poka kan han tilanga nakina chuan pathian in remati kan siam thei ni chuan tong trai hla a oma hei chu introduction khan i maya chu ei do na tong trai te heng chu bai hat tir te po poi lova soi tong trai tir a o b zirila ti te po he nge ni zirdan tu thania ka hriat ke man zirtir don te la hetiang he ka zirtirang hetiang he class kala ang ti ang chi te po kha kalaron ti chauzel tura ngai teila a tha ome tu ne mi chu introduction chawani a in zirtirna khan a puidon chewem ka hrelova maro chu a thania ka hriat kha keima platform atangin karon soi chuak ve ni kalome